i vidi, posjeti duhovni vinograd ovaj, utvrdi ga, koji zasadi desnica tvoja. Skepset i namerom tahtin, ke katardi se ahtinine fitesen, idek sijasu. Gospodi, prizri s nebe se viždi, posjeti vinograd se i utvrdi, jekože nasadi desnica tvoja. Znate da će za 2 dana biti Paska, sin čovječiji bit će predan da se razapne. Tada se sakupiše prvosveštenici, književnici, starešine narodne u dvor prvosveštenika koji imaju Kajafa i dogovoriše se da Isusa na prevaru uhvate i ubiju u govoraku, ali ne opraznite da se ne bi narod pobunio. A kad Isus bješe u Vitani kući Simona Gubovoga, prisupimo žena sa sudom od alavastra punisku pocenoga mira, izgleda na glavu njegovu kada sjedješe za trpezom, a kad to vidješe učenici njegovi rasrdiše se govoreći, zašto se čini takva šteta, jer ovo milo ne mogaše se prodati skupo i novac dati siromasima. A Isus razumiješi reči, što ometate ženu, ona učini dobro djelo na meni, jer siromahe imate svakda sa sobom, a mene ne imate svakda. A ona izdaviši miro ovo na moje tijelo, učini to za pogreb moj. Zaista vam kažem, gdje god bude se propovjedalo ovo evanđelje po svemu svijetu, kazati se za spomen njezin i to što ona učini. Tada jedan od 12 koji imaju Juda Iskariotski otide prvosveštenicima i reče, šta ćete mi dati da vam ga izdam? Oni mu odrediše 30 sebenika i od tada tražiše zgodnu priliku da ga izda. A u prvi dan beskasnih jebova pristupiše učenici Isusu govoreći, gdje hoćeš da te spremimo da jedeš Pasku? A on reče, idite u grad tome i tome i recite mu, učitelj kaže, vrijeme je moje blizu, kod tebe ću da održim Pasku sa učenicima svojim. I učenici učiniše kako im zapred Isus i spremiše Pasku. A kad vi uveče sjede za trpezu sa 12 učenika. Potom uslu vodu u umivaonicu i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim bješe oposa. Onda dođe Simonu Petru i ovaj mu reče, Gospode, zar ti moje noge opereš? Isus mu odgovori i reče, što ja činim sad ti ne znaš, ali ćeš posle doznati. Reče mu Petar, nikada ti nećeš oprati moje noge. Isus mu odgovori, ako te ne opere, nemaš udjela sa mnom. Reče mu Simon Petar, Gospode, ni samo noge moje, nego i ruke i glavu. A Isus mu reče, okupani nema potrebe šta da preosi nogu, jer je sav čist i vi ste čisti, ali ne svi. Jer znate izdajnika svoga, zato reče, niste svi čisti. A kada im oprao noge, uze vrtač, pa opet sjede za trpezu i reče, znate li šta vam činim? Vi me zovete učiteljem i Gospodu i pravo velitelj jesam. Kad nam date oprat noge, ja, Gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugima prati noge, jer vam dadu primjer da i vi tako činite kao što ja vam učinim. Zaista, zaista vam kažem, nije sluga veće gospodara svoga, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kad ovo znate, blago vam ako to i činite. I dok jednako reći, zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me i vrlo žalošćeni počeše mu svi redom govoriti da nisam ja, Gospode, a on odgovarajući reče, koji umoči sa mnom ruku s dijelu, taj će me izdati. Sin čovječi, dakle, ide kao što je napisano za njega, ali teško onome čovjeku koji izda sina čovječijeg. Bolje bi mu bilo da se nije rodio taj čovjek, a Juda izdajnik njegov odgovarajući reče, da nisam ja učitelju, reče mu, ti kazao. I kad jeđaku uze Isus hljeb i blagosloviši prelome ga i davaše učenicama i reče, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, i uze čašu i davaši hvalu dalje im govoreći, pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta, koja se proliva za mnoge radi oproštenja grijehova. Kaže vam pak da neću sada piti ovoga roda vinogradskoga do onoga dana,
kad ću s vama piti novoga u carstvo Oca svoga. I pojavši hvalu, iziđeši na Maslinsku goru, tada im reče Isus, svi ćete se vi sablazniti od mene u noć, jer je napisano, udarit ću pastira i razlići će se ovce stada, a po vaskrsenju svojima otići ću prije vas u Galileju. A Petar mu odgovori i reče, ako se svi sablazne tebe, ja nikada se neću sablazniti. Reče mu Isus, zaista ti kažem, noćas, prije nego Pjetro zapija, 3 put ćeš me se odreći. I reče mu Petar, neću te se odreći, pa makar moraju umreti s tobom. Tako rekoše i svi učenici. Kada dođe Isus njima, mjesto koje se zove Gecimanje, reče učenicima, sjedite tu dok ja ne ode tamo da se pomolim Bogu. I uzevši Petra i oba sina Zebedeja, poče se žalostiti i tugovati. Tada im reče Isus, žalosna je duša moja do smrti, počekajte ovdje, idite sa mnom. I otišavši malo pade na lice svoje, moleći se govoreći, Oče moj, ako je moguće, neka mi mojde čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. A anđel mu se javi s neba hrabreći ga. I budući u samotnoj borbi moljaše se usrdnije, a znoj njegov bejaše kao kapljice krvi koje kapnu na zemlju. I ustavši molite dođe učenicima svojim i nađe ih da spavaju i reče Petru, zar ne mogoste jedan čas probiti sa mnom? Bdijte i molite se Bogu, da ne padnete u napast, jer je duh boder, ali je tijelo slabo. I opet drugi put otide i pomoli se govoreći, Oče moj, ako me ova čaša ne može mi moliti da je ne pijem, neka bude volja tvoja. I došavši nađe ih opet da spavaju, jer im bijehu oči otežale i ostaviši ih otide opet, te se treći put pomoli govoreći na iste riječi. Tada dođe učenici svojim i reče im, jednako spavate i počivate, evo približi se čas i Sin čovječji predaje se ruke grešnika, ustanite, pođimo, evo približi se izdajnik moj. I dok on još govoraše, gled Juda, jedan od 12 dođe i sa njim ljudi mnogi od prvosveštenika i starješina narodnih, sa mačevima i batinama, a izdajnik njegov dade im znak govoreći, koga budem poljubio, taj je, držite ga. I odmah pristupiš Isusu reče, zdravo učitelju, i poljubi ga. A Isus mu reče, prijatelju, zašto si došao? Tada pristupivši digoše ruke na Isusa i uhvatiše ga. I gleda, jedan od onih što bijeku sa Isusom maše se rukom, izvadi nož svoj i udario slugu prvosveštenika koji odreza mu uho. Tada mu reče Isus, vrati nož svoj na mjesto njegovo, jer svi koji se maše za nož, nože će poginuti. Ili misliš da ne bih mogao sada moliti Oca svoga i poslao bi mi više od 12 tona anđela. Kako bi sada ispunjena pisma da ovako treba da bude? A u taj čas reče Isus ljudima, kao na razbojnika izišli ste s mačevima i batinama da me uhvatite, a svaki dan sam kod vas sjedi učeći u hranu i ne uhvatili ste me. A sve ovo bi da se ispune pisma proročka, tada ga svi učenici ostaviše i pobjegoše. A oni, što uhvatiše Isusa, odvedeše ga prvosvešteniku Kajafi, gdje se književnici i starešine sabraše, a Petar idješe za njim iz daleka do dvora prvosveštenikova. I ušavši unutra sjede sa slugama da vidi se šete, a prvosveštenici i starešine, i sav se nedjelju traže važno svjedočanstva pred Isus da bi ga ubili i ne nađeše. I premda mnogi lažni svjedoci dolažiše, ne nađeše, najposlije dođeše 2 lažni svjedoci i rekoše, ovaj je rekao, ja mogu razvaliti hram Božji i za 3 dana sagraditi ga. I ustavši prvosveštenik reče mu, zar više ne odgovaraš što li protiv tebe svjedoče? A Isus ćutaše. I prvosveštenik odgovarajući reče mu, zaklinite Bogom živi i da nam kažeš, jesi li ti Hristos Sin Božji? Reče mu Isus, ti kazao. Ali vam kažem, sada ćete vidjeti Sina čovječega, gdje sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Tada prvosveštenik razdere kaljenje sve govoreći, pokurio nam Boga, šta nam više treba? I u svjedoci, evo sad čuste kulunje, šta mislite? Oni odgovarajući rekoše, zaslužuje smrt. Tada mu pljunuše u lice, udariše ga, a nikak udaraše po obrazima govoraku, povodi Hriste ko te udari. A Petar sjedeše napolju u dvorištu i pristupi mu jedna sluškinja i reče, i ti si bio s Isusom Galilejcem. A on se odreče pred svima govoreći, ne znam šta govoriš. I kad pođe pred vratima, ugleda ga druga i reče onima što bijeku, i ovaj bježe sa Isusom Nazarećanima. I opet se odreče zakletno, ne znam toga čovjeka. A malo potom pristupiše oni što stajali i rekoše Petru, zaista si ti od njih, jer ti govor tvoj izdaje. Tada se poče kleti i zaklinjati da ne zna toga čovjeka. I odmah zapija pjetao. I sjeti se Petar riječi Isusove koji mu reče, dok pjetao ne zapjeva, 3 put ćeš me sad reći, izišavši napolje zaplaka gorko. A kad bi ujutru svi prvosveštenici i starješine narodne odlučiše
Križe da Isusa pogube i svezaši ga obvedoše i predaše ga Pontiju Pilatu namjesniku. Titore i priložnike ovoga svetoga hrama, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek, i u vekove vekova. Arhijerejstvo Tvoje, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i uvek, i u vekove vekova. Sveepiskopstvo pravoslavnih, svetejšega arhiepiskopa i patrijarha našeg Gvineja, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sad uvijek i u vjekove vjekova. Arhijerejstvo Tvoje, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, sada i uvek i u vekove vekova. Visoko preosvešteni mitropolite, arhijepiskope i episkope pravoslavne i sa svešteni sabor naše svete crkve, sveštenički, sveštenomonaški čini sakvi crkveni i sve vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sad uvijek i u vjekove vjekova. Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Moje im srca. Slavimo i
i da se udostojimo slušanja Svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo. Mir svima. Od Jovana Sveto Evanđelje čita se. Pazimo, u vreme ono, znajući Isus, da mu je Otac sve dao u ruke i da od Boga iziđe i Bogu ide, ustade od večere, ustade od večere, ustade od večere, iskide gornje haljine, iskide gornje haljine, iskide gornje haljine. Pauze ubros i opasa se njime. Pauze ubros i opasa se njime. Pauze ubros i opasa se njime. Potom usu vodu umirao mi. Potom usu vodu umirao mi. Potom usu vodu umirao mi. I Oče pravilnoge učenicima i otirati ubrosom kojim beše opasan. I Oče pravilnoge učenicima i otirati ubrosom kojim beše opasan. I Oče prati mnoge učenicima i otirati ubrosom kojim beše opasan. I Oče
učenicima i otvirati ubrosom kojim beše opasan. Onda dođe Simon Petrov, a ovaj mu reče: Gospode, zar ti da bereš noge moje? Odgovori Isus i reče mu: Što ja činim, ti sad ne znaš, ali ćeš poslije razumeti. Reče mu Petar. Nikada ti nećeš oprati noge moje. Isus mu odgovori: Ako te ne operem, nemaš udjela sa mnom. Reče mu Simon Petar: Gospode, ne samo noge moje i glavu, nego i ruke i glavu. Reče mu Isus: Okupani nema potrebe što da pere osim nogu jer je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Jer znađaše izdajnika svojega, zato reče: iste svi čisti. Upravo on je veliki, ne samo po svojoj veličini i božanstvu, nego toliko veliki Bog da se spustio u naše trulo, slabo i nemoćno tijelo. Da nas, kao što govorim, uvijek trulem učini netruležnim, slabe učini jakim, da nas oblaži svojom blagodaći, svojom silom i sve ovo što je učinio i čini radi nas, spasava čovjeka i ovaj svijet, jer ne želi da niko postrada, ona želi da svako ima život vječni. On je pokazao krajnje smirenje i oprao svojim učenicima noge, ali najveće smirenje pokazao je upravo onda kada je stao na krst, nijemo išao kao jagnje bezazleno na zaklanje. Zato mi pjevamo u duhovnim pjesmama da nas iskupio svojom prečasnom krvlju od kletve zakonske, da ta krv nije prolivena
niko nas ne bi mogao obrati od propasti vječne. Nije to samo propast vječna bila među nama, nego i onaj nesretni prokleti grijeh koji se dan danas nalazi među nama i koji nas uvijek napada, odnosno neprestane borba bila i jeste sa đavolom. Ali mi smo pobjedioci jer upravo smo vidjeli onog koji je pobjedio smrt i vidjet ćemo ga kroz vaskrsenje njegovo, a pogotovo onoj svoj slavi kada bude dolazi da sudi živima i mrtvima. Jer taj Gospod naš Isus Hristos jeste Sin Božji koji se rodio u našem tijelu radi nas, radi našeg spasenja. Da bi nas podigao, da bi podigao Adama i pozvao ponovo Adama u raj. Upravo onog Adama koji je izgnan iz raja. A ne samo što je on izgnan, ja često kažem da Adam je sam izašao nekako iz raja, jer nije htio zajednicu sa Bogom, nije htio ljubav sa Bogom. Tako i mi ovdje koji se nalazimo u hramu, nalazimo se u mogućnosti ulaska u Carstvo nebesko. A svi oni koji su izvan hrama na neopravdan način ne mogu da osjete tu blagodat i tu silu. Zato mi hrišćani, kako apostol Pavle kaže, upravo kad smo čuli apostol na cvijeti, radujte se i opet želi radujte se. Mi hrišćani tugujemo zbog naših slabosti i grijehova i to je dobro. I Hristos, za njega je bila svaka noć i svaki dan tuga nad ljudskim rodom. Ne zbog toga što on nešto posebno dužan u svojoj prirodi. Ne, on je radost i vaskrsenje naš i život naš. Ali on je bio dužan radi nas i radi ljudi, dakle oni koji su ga truvali, šibali i razapinjali. Eto, to je Gospod naš. Onaj Gospod koji je bio spreman da se spusti do te nizine u ad pakleni, da izbavi Adama palog i sav ljudski rod dovede i dovodi u Carstvo nebesko. Upravo on obitava i u našim bićima. Neka njemu slava u vjekove, a svima nama neka Gospod podari snage da istrajemo svog putu podviga, svoga krsta, kako bi s tim krstom došli do Golgote, do vrha i osjetili tu svjetlost i blagodat vaskrsenja Gospodnjeg. Upravo kroz ove praznike koje prolazimo i koje ćemo proći. Ali iznad svega i sveopšte vaskrsenje ljudskog roda, kada ćemo, ako Bog da, dočekati onu najveću slavu Božju, gdje će se projaviti upravo ona istina koja se propovjeda vijekovima. Upravo ona pravda i ona ljubav koja se svjedoči vijekovima. Ono što svjedoče sveti oci i naši sveti apostoli, svi sveti koji su primili od Hrista, i mi gledamo, i mi ispovjedamo, i mi se nadamo. Zato ispovjedamo i svoje slabosti, nemoći ovdje svi, kajući se za sva svoje sagriješenja i neprestano boreći se protiv svih svojih slabosti, protiv grijeha. Jer znamo da u našim rukama se nalazi oružje pobjede, a to je časni krst Hristov, odnosno sveto pričešće koje nam on daruje. Upravo u današnji dan, kada jeste ustanovljena sveta Euharistija, Hristos kaže, uzevši hljeb u svoje ruke, prelomivši, blagosloviši, svetiši, dao svojim učenicima rekavši, uzmite, jedite ove tijelo moje. I čašu sa rodom vinograda, uzevši, rastvorivši, kaže, uzmite i pijte iz nje si ove krv moja. I učinili smo to u spomen njegovu, po njegovim zapovestima. I molimo milost njegovu da nas očisti od svake nečistote svetim pričešćem i krvlju svojom i da nas uvede u Carstvo nebesko. Ali i ovom vodom i ovim blagoslovom omivanjem da očisti duše naše i tijela naše. Neka je srećan i blagosloven današnji praznik. Neka bude i večeras i sutra tihovanje u našim dušama, u našim srcima, u našim bićima, da mirujemo jedni sa drugima, na prvom mjestu sa Bogom, svim svojim mislima kako bi dočekali u miru, u ljubavi Božju, slavno Hristo vaskrsenje, evo ovdje ove godine, radujemo se u Filipije Šerniginu. Neka s Gospodom blagoslovi i čuva na mnogo